Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas Daeng. Tetes salapam meri bangia. Pada motor anjama tawa. Mer jemput rong Boska di Balai Paru Petarani. Je, setina kawe. Apa me letok-letok irate. Di parkiran nak sini kini. Parkiran nak kosong. Penonton jam apa yang di balak garing ya, khususnya perawat ke tempat tenak ya, antama ki tetek ruan kesalahan peri bangin motor sesana aja tahu tapi ya syukuri mi apa yang ada kanjo dalle kajanya sanjo rezeki ya singkemai dalle kah. Jadi sementara tayangannya coba-coba bikin video menunggu sang buat sudah merompan di Joni ya.